بردەوامیە ئارمانجکردنا بنکەیەن هێزên ئەمریکی li Sûriye û Rojavayê Kurdistanê ji aliyê hin şirovekar û lêkoleran ve bi hewlên Îranê ve tê girêdan. Lêkoler li navenda ferata lêkolînan li Rojavayê Kurdistanê Welîd Çolî ji tora medyayiya Rûdawê re bi hesavê mijarê dike. Yani باوری آمد کو اف تصفیدا کو انها ایران باکور سوریه رو باکور رجلات سوریه بود که شخویک جیم امتدادات اوید کو استراتژی ایران ده ضغط لسر امریکا بگو که امریکا به هرمدر که بو وای اتفاق به ترکیه رژی و روسیا جی رژی لی آنا تشتی کو نهدرت که یعنی وقت دزان جدی محاورد شر غزه التارکتی اف تصعيدا هيا بيفجي جريداي كوك يعني سر بار لسر غزة سبق بكج علي كده كو امريكا ضغطك الاسرائيل بك في شري بسكني تفي بردوامية آرمانجکردنا بنکەیەن ئەمریکایê ji aliyê grûpên çekdar ve lêkolerê navenda Ferhat ji Rûdawê re ragihand ku ew pêşbînî nake şerê Xezeyê berfirehtir bibe. إيران يعني أو وي هالوست وي رسميهم أو بهم أزرعي يعني أو هالوست زلال وديار نكري كوك وشاركي برفرهم بري إسرائيل وأمريكا بهرمي بكون وأمريكا جي حذرج بمسائل أو جي حذرج بمسائل فجبوي ممكن بيشكي درواس به ليه هجر كوك تصعيد به وبيرنجي برفره يعني ام دوي باوريدن كو شر أنا استراتيجية شر بيتر غزة دي وبيتر حماس دي حتى نت فلسطين قشي دي يعني ji heftê cotmeha Borî ve hevdem li gel destpêkirina şerê İsraîl û Hemasê li Xezeyê binkeyên Amerîkî li Iraq, Sûriye û Rojavayê Kurdistanê ji aliyê grûpên çekdar ve bi top û dronan têne armanjkirin. Amerîka jî gef daye ku pêwîst e ev êrîş bêne rawestandin. Xalid Cemîl Mihemed, Rûdaw.